Prijatelji, dobrodošli u izazov s žvakaćim gumama i čokoladom. Sve ove čokoladice su moje? Evo novčića za malu automat mašinu. Pogledajte. Treba ćeš ga ubaciti u stroj i okrenuti mehanizam. Da vidimo. Evo čokoladice. Sjajno, moja omiljena. Želim je uskoro pojesti. Obožavam ovaj rastezljivi karamel. Hajdemo ga probati. Ukusno. Možeš li podijeliti malo? U redu? U redu. Imam i ja novčić za aparat. Samo što je moj aparat za žvakaće gume, a ne za čokoladu. Ubacit ću novčić i evo mog ružičastog komadića žvake. Uspjelo je. Tako je malen. Moram ga žvakati i pokušati napuhati balon. Vau, ispao je tako velik i puknuo je. Maggie, želiš li malo žvake? Što? Ne, hvala. Želim još jednu čokoladicu, ali više nemam novčića, a bez novčića ne mogu dobiti čokolade. Ništa ne radi. Što? Ne radi ni aparat za žvake. Ispljunula je žvaku pravo na stol. Mislim da znam kako napraviti kovanicu. Moram protresti ovu žvakaću gumu u oblik kovanice i zamrznuti je. Trebala bi se učvrstiti. Još malo ovako. Super! Kovanica je postala čvrsta. Sada je trebam staviti u automat i okrenuti. Super! Moja metoda je uspjela. Želim i više žvakaće gume. Pokušat ću ponovno protresti aparat. Poklopac je ispao! Čekaj, poklopac je ispao, što znači da mogu istresti sve žvakaće gume iz njega. Ima ih toliko i tako su šarene. Sada su sve moje. Moram odabrati nekoliko žvakaćih guma odjednom. Imao sam sjajnu ideju. Ali što? Ako ne, Lilijana. Zar nećeš podijeliti sa mnom? Pokušat ću i ja otvoriti poklopac. Hajde. Zašto ne radi? Želim žvakati puno guma odjednom i napuhnuti veliki balon. Puknulo je tako brzo. Prekriven si žvakaćom gumom. Uzet ću malo s tvog nosa. Super. Sad imam ljepljivu stvar i mogu otvoriti poklopac. Da. Kutija s blagom je otvorena. Sada mogu pojesti sve odjednom i sve jedno po jedno. I ne trebam novčić. Želim napuhati još veći balon. Kako je ukusno. Ne. Ogromni mjehur mi ne dolazi. Pa, vrijeme je da se branim. Treba maći štit od čokoladica. Izvoli, žvakaća. Što si napravila? Oprosti. Nisam očekivala da će biti tako, ali ipak je ukusno. Njam. Pogledaj ove čokoladne tenisice. A što je s Lilijanom? I ja imam patike, ali su napravljene od žvakaće gume. Izgleda zanimljivo, ali te vezice su prave. Super. Možeš odlomit komadić i žvakat ga. Tako ukusno. Wow. A mjehuri su savršeni. Oprosti. Ostatak je pao na tebe, Maggie. Hajde, prestani to raditi. Čokolada me čeka. Počet ću iznutra. To je bijela čokolada. Okus je divan. Čokolada je tako ukusna. Hoće li Maggie to podijeliti sa mnom? Kakav ukusan uložak ima. Ali moji prsti su se prljave. Obrisat ću ih o Lilijaninu ružičastu bluzu. Maggie, prestani. Ružičaste tenisice me čekaju. Počet ću od vrha. Jupi. Tako je ukusno. Želim ga zagristi sa svih strana. A sada mogu napuhati balon. Pazi. Kako su već dosadni ti mjehurići. Nastavit ću uživati u svojoj čokoladi. A ovo su Oreo keksi moji omiljeni. Pokušat ću još. Nastavimo s vezicama. I imam samo jednu kuglicu žvakaće gume i jednu vezicu. Tako me privlači njezina čokolada.
Želim je uzeti i znam kako to učiniti. Napravit ću štap za pecanje od svoje vezice. Kakva sjajna ideja! Trebaš dobro zamahnuti i povući prema sebi. O, ona primjećuje. Ne, čini se da leti ravno prema meni. Ne, to je moje. Hajde, Lilijana, prestani. Uf, ne. To dobiješ kad pokušavaš ukrasti od mene. Tako dobro. U redu sam, ali sam malo prekrivena čokoladom. Zapravo je čak i dobro. Barem ću uživati. Kako je ukusno. Maggie me namjerno izaziva svojim poslasticama. Pojest ću čokoladu koju imam na licu. Ukusno. Vau, to je velika boca tekuće gume. Kako je ogromna. Wow, Maggie ima 3 boce tekuće čokolade. Super. Da, imam tekuću mliječnu čokoladu. Otvorit ću poklopac i probati. Obožavam čokoladu. Što ona radi ovdje? Lilijana, prestani! Zašto ti je tako teško podijeliti sa mnom? Otvorit ću svoju bocu i istisnuti sav gum iz nje. O, tako je rastezljivi ružičast. Wow, takvi veliki mjehurići izlaze iz toga. Vidi ovo. Ups, što ako uliješ čokoladu u čašu? Bit će puno praktičnije piti na taj način. Tako ukusno. Nešto sam smislio. Što ako imam više čaša? Imat ću punu fontanu. Jupi. Pustit ću čokoladu da pređe iz čaše u čašu u čašu. Pogledaj taj tok čokolade. Wow. Sada, neka je popijem. Tako ukusno. Wow, kako joj zavidim. Ja želim tekuću mliječnu čokoladu. Mislim da ću je kopirati, uzeti čaše i staviti ih jednu na drugu. Dopusti mi da to učinim. Sada ću uliti žvakaće gume u čaše. Pitam se što ću dobiti. Hajde, izađi. Hajde. Čekam. Maggie je već popila većinu svoje čokolade, a ja još uvijek pokušavam izliti žvakaću. Maggie je već gotova. Oh, ne. Stvarno? Lilijana? Mislim da je tvoja tekuća žvakaća guma nestala. Oh, ne. Prolila sam je po stolu umjesto u čaše. Oh, moja ideja nije uspjela. Tako cool kugla od žvakaće gume. Mislim da je i Maggiina takva, ali to je čokolada. Da, u pravu si. I ne mogu je skinuti sa stola. Zalijepila se. Pokušat ću još 2 puta podići. Učini to! Ne može biti zalijepljeno. Ajde! U redu, prijateljice. Sada ću pojesti svoju žvakaću gumu. Što se događa? Ne mogu to skinuti s ovog stola, ali moji instrumenti hoće. Lopta. Što si učinila, Maggie? Oni lete. Pogledaj. Au, 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 au. Je li vam... Wow, ovo su torbice za šminku i ima puno šminke okolo. Kako zabavno. Rebecina je šarena, a Angelina je smeđa. Hajdemo isprobati malo šminke. Samo trebamo osvježiti šminku na usnama. Super, boja mi odgovara. Moje usne su tako lijepe. I ja to želim. Moj ruž za usne miriše zanimljivo. Hajde da probamo. To je čokolada. Kako cool. Ali mogu i ja staviti ruž za usne. Iako je ruž čokolada, crven je. Wow, moj ruž. Pukao je. Ali je i dalje ukusan. Fuj! Da, tvoja čokoladna šminka je grozna. Mogu napraviti pravu šminku i bit će lijepa. Napudrajmo lice. A sada uzmimo moju paletu. Wow, to su prekrasne boje. Sviđaju mi se. Pustite me da napravim malo sjenila ovdje. Wow, što radiš, Jill? I ja mogu staviti svoje sjenilo na kapke. To je prekrasna smeđa boja i ima dobar okus. I čak imam rumenilo.
Stavimo malo rumenila na obraze. Wow, čak mogu pojesti svoj kist. Super. Jill, imaš čokoladu po cijelom licu. To je grozno. Pogledaj se. O ne, stvarno imam čokoladu po cijelom licu. Kakva noćna mora. Moram je obrisati. Izgledam grozno. Zašto plačeš? Iako izgleda smiješno. Ali čak imam i čokoladno ogledalo. Probajmo ga. Ukusno. A ti nemaš ništa drugo za jesti. Pogledajmo što je sada unutar palete. Wow, da, unutra je još čokoladnih bombona. I tako su slatki i s želeom. Ukusno. I ja bih htjela probati, ali nemam ništa. Jill, hoćeš li podijeliti? Stvarno želim probati. Želiš li probati moj parfem? Miriše odlično. U redu? Izvoli. Uživaj u obroku. Jill, što si učinila? Moje lice je prekriveno čokoladom. To je strašno. Sada imaš kompletan frizerski set. Tu su škare i češalj, pa čak i sušilo za kosu. Možeš definitivno stvoriti cool frizure. Jill je odlučila odmah isprobati. Izgleda da imaš kompletan set. Ne izgleda kao čokolada. A što je s Rebekom? Ona ima čokoladni set. Probaj ga. Sigurno je ukusan. Sada, jesi li ljubomorna na Rebeku, Jill? Ona jede nešto ukusno. Da. Pogledajmo češalj. Pokušajmo prvo počešljati moju kosu. Pa, mogu je i ja počešljati. Wow, super češljevi. Jill, što još imaš? To je sigurno sušilo za kosu. Koristiš ga za sušenje kose, znaš to, zar ne? Kao što to radi Rebeka. I možeš ga koristiti i kao mikrofon za pjevanje, pretpostavljam. Definitivno radi, Jill. I snažan je. Sjajno, sušilo za kosu je definitivno pravo. Haha, luzeru, moje sušilo za kosu je definitivno čokoladno. Hajde da probamo. Ukusno je. Jill je agresivna. Žao mi je, Jill, ali ti imaš pravu stvar dok Rebeka ima čokoladu. Hajdemo napraviti neke lijepe frizure. To će biti sjajno. Što Rebeka radi? To je dobro, ali Jill definitivno ne zna koristiti uvijače. Znam što trebam učiniti. Svoji uvijači trebaju biti zagrijani, zar ne? Onda ću koristiti sušilo za kosu. Ne, što radiš? Čokolada se otopila i svuda je po mojoj kosi. Pa, Rebeka ima neplaniranu čokoladnu masku za kosu. I to je točno, Jill, hajde prestani. Sad si u nevolji. Rebeka je jako uzrujana. Ona će ti srediti kosu. Pazi se. Wow, to je frizura. Rebeka, Jill definitivno nije spremna za takve eksperimente s njezinim izgledom. Što je to? A sada imaš veliku kantu KFC piletine. To je stvarno super. S kojom bismo trebali početi? Jill izgleda ima čokoladnu, ali Rebeka ima pravu. Hajdemo to probati i saznati. Počinjemo s Jill. U redu. To će sigurno biti ukusno. Procijenimo okus prve noge. Wow, čokolada i karamel iznutra. Što bi moglo biti bolje? Tako je ukusno. Sada probajmo Rebesinu piletinu. Sigurno će biti ukusna također. A Rebeka je odlučila koristiti pribor umjesto ruka. To je prava etiketa. Uvjereni smo da je Rebeka prva osoba na svijetu koja jede KFC piletinu vilicom i nožem. Ja ću to pojesti, savršeno. Dobro, ne trebam to. Sada ću koristiti ruke. Zapravo je lakše i još ukusnije. Piletina je tako ukusna. Ostale su mi samo kosti. Tako je dobro i teško je prestati jesti. Tako ukusno i hrskavo. Da. Wow, Rebeka, gdje su ti manire? Ovdje je hrpa kostiju. Jesi li ih sve tako brzo pojela? To je nevjerojatno. Nisam ni znao da možeš toliko pojesti. To je
je super, ali zapravo imam loše vijesti. Bilo je ljuto, vidiš što? Oh ne, Rebecin piletina je ljuta. Biće ti loše, dušo, sada si sav crven. O, kakav ogroman plamen! O, što radiš? Imaš pravi logorski oganj na stolu. Rebeka, što si učinila? Ali mogu napraviti maršmelove. Biće ukusno. O, Rebeka, želiš li malo? Pa Jill, ti uvijek pronađeš rješenje za problem. Je li to joystick? Zanimljivo. Pretpostavljam da ćeš igrati igre. To je sjajno. Rebeka ima čokoladni. Mora da je ukusno. Jill ima pravi, ali oboje možete pokušati igrati igru. Krenimo. Wow, ovo je borba. Kako uzbudljivo. Definitivno ću pobijediti, Jill. Odustani. Pa, nema šanse. Ne, Rebeka, tvoj joystick se lomi u tvojim rukama. Budi oprezna. Jesi li to vidjela? Kako ćeš to sada kontrolirati? Jill je već počela jesti dijelove tvog joysticka. Wow! Rebeka je igrala tako snažno da joj se joystick otopio u rukama. Ne, nisam ni pobjedila. Kako ću završiti borbu? Pobjedila sam. Jupi, pobjedila sam. Pogledaj, knockout. Što je ovaj put? Wow, to je Coca-Cola. Rebeka definitivno ima pravu, a Jill ima čudnu bocu. Izgleda kao čokolada. Probaj, Jill. Pa Jill nešto smjera. Rebeka, hoćeš li probati svoje? U redu, makni poklopac. I ja to mogu učiniti. Sada probajmo kolu. Boca je čokoladna, tako ukusno. Popit ću svoju. Tako dobro i slatko. Moja je definitivno bolja od tvoje. Djevojke se natječu da vide tko ima bolju kolu. Jill ima bocu punu čokoladnih bombona. Rebeka ima cijelu bocu kole. To je definitivno osvježavajuće. Jill još uvijek ima čokoladnu bocu. I djevojke, vjerujte mi, obje imate ukusne kole. Samo na drugačiji način. Nema potrebe za svađom. Hajde, djevojke, nemojte biti tako tvrdoglave. Ne, moj je bolji. Vidjet ćeš, nema šanse. Vidjet ćeš, pusti me da prvo protresim svoju bocu. I ja to mogu. Vidiš? Izvoli! Ne, izvolite. Moja kola je bolja. Što smo učinile? Pa, borba hranom nije nešto što stvarno želiš raditi. Wow, ovo je izazov. Velika, srednja i mala hrana. Kako sjajno! Vrijeme je da počnemo isprobavati. Ko će prvi početi s lubenica želeom? Naravno, to je dovoljno za mene jer sam dobio najmlađu bočicu. Oh, sramota! U redu, krenimo. Odvrnite poklopac. Mala boca treba biti stisnuta s malim rukama. Haha, zar ne? I hoće. Medena žele izlazi. Tako je ukusno. I tako je super. Ljudi, ovo je nevjerojatno dobro. Njami. Oh, ne mogu prestati. Nema više ničega. Što je to u mojim ustima? Sjemenka lubenice? Što da radim s tim? Oh, točno. Stavit ću ga u lonac da uzgojim lubenicu. Dobro, sada ga malo zalimo. Super! Pogledajmo što će tamo narasti. Wow, izrasla je mala lubenica. Prijatelji, pogledajte kako je lijepa. Ovo treba hitno osušiti. Tako je ukusno. Oh da, tako dobro. Sviđa mi se. Ozbiljno, šokiran sam, ali sada je moj red da probam žele. Otvorimo ga i pritisnemo bocu. Wow. Evo ga. Tako cool, ukusno, odlično ima okus. Oh, trebam još želea. Fino, teško je prestati jesti. Hajde, iscijedi ga. Dolje! O,
Tako dobro. Čekaj, pun mi je usta. Sjeme! Quentin, što radiš? Sva su sjemena poletjela želiš da ravno na kažem? mene. Moram ih sada izvaditi. Ali sada je moj red da probam džem. Ova boca je tako ogromna. Makni poklopac i pritisni dolje. Boca je prevelika za mene. Ne mogu je istisnuti. Što da radim? Imam ideju. Imam fontanu sa sobom. I sada je samo trebam umetnuti u bocu. I tada će žele samo izliti. Ljudi, gledajte. Super, zar ne? Već je počelo. Izgleda tako ukusno. Ali vuče me da ga pojedem. Ali imam drugu ideju. Neka uzmem slamku. Tako dobro. Pa, Miley, razmišljaš li isto? Naravno. U redu, dobro. Je li Mogu to bolje? podijeliti. Ne smeta mi. Tako ukusno. Čekaj, što se događa? Mislim da... Nešto mi je naraslo. Dečki, pazite. Wow. Prekriveni smo želeom od lubenice. Tako je smiješno. Wow, kako smiješno! Pogledaj sam! To je igra s više poremećaja. Najzabavnija igra od svih. Preuzmi je odmah putem App Store-a ili Google Play-a. Igrajmo zajedno i zabavimo se. Što imaš sada? Šokiran sam. To su Hupa Bupa rezanci. Quentin ima najmanju, ali Miley ima ogroman kantu. Super! Sigurno ćeš se zasititi ovoga. Naravno, krenimo s najmanjom kantom. Da, znam. Pokušajmo. Mogu baciti sve rezance ravno u usta. Ukusno je. I mogu napuhati balon, jer je to žvakača guma. Super! Jesi li vidio ovo? Odlično! Osim toga, uopće nisam sit. Sad je na red došla Sophie. Istina je. Idemo probati moje rezance. Ne treba mi ni povez na oči. Mogu jesti sve tak. Nevjerojatno ukusno. I sviđa mi se. Pustite me da izrežem malo rezanaca. Pa, Ona će pojesti, ne gleda. Pomislit će da je sama pojela sve rezance. Ukusno. Čekaj, što? Je li već gotovo? Quentin, što? Oprosti. Nisam htio. Što si učinio? Pa, sada mogu barem napraviti balon. Pogledaj. Što? Vojila! Samo pogledaj kako je ispalo super. Mogu napraviti figuricu. U redu. Baš tako. I tadam! To je pas od balona. Fora. Mogu li se igrati s njim? Kakav slatkiš! Kakav slatkiš! Pas. Osim toga, još sam uvrijeđena. I uskratit ću ti to zadovoljstvo. Što si učinio? Pa, to je neka osveta. je to zabavno. Prekriven sam žvakačom gumom. Ljepljiva. Dobra je. Pa da, u pravu ste, dečki. Sad je moj red. Ovo je tako ukusno. Da, volim to. Miley, možeš jesti pažljivije, znaš? Žao mi je, ali sada sam u oblacima. Tako je ukusno. U pravu si. Još uvijek imam toliko rezanaca. Moram ući u ovu kantu. Ljudi, sve sam pojela konačno. Pusti me da igram s balonom. Ogroman je, zar ne? Sada imam svoj vlastiti balon na vrući zrak. Wow. Svijet je tako lijepo odavde gore. Zašto ja imam tako malu porciju? Dobila sam prosječnu. Super! Ja imam najveći. Bum, bum. Pa, ti počni prva, Sophie. Naravno, znam to. Hajdemo probati. Izli vrećicu karamela na jezik. Kako sjajno svjetluca. Sviđa mi se. Osim toga, nemam puno preostalo. Ideja! Uliću ostatak karamela u čašu vode i napravit ću limunadu. Sjajno! Iskri tako cool. Trebao bi se spotaknuti. Izgleda magično. Daj da probam. Zdravo.
U redu, ukusno. O, super. Sad je tvoj Nastavi red. sa mnom. Hajde da- Ulij karamelu na jezik. Želim vidjeti kako svjetluca. O, da. Kako cool. Stvarno mi se sviđa. Samo što eksplodira tako snažno u mojim ustima. Ne mogu. Drži ga. Moje je dovoljno otvoreno. Gotovo je. Sve je u redu, ali imam još nešto na stolu. Pala mi je ideja. Napravit ću srce. O, kako slatko. Nevjerojatno je. Dobra ideja, ali imam bolju. Liznimo prst i dodirnimo ovu karamelu. Ne, moje će srce gorjeti. Ona je Gwenina. Palio si to! Zašto si to napravio? Žao mi je. Hej, Sophie. Ovo je majki. Carmen, ne diraj to. Sve ću to pojesti sam. Trebam lijevak. Sada ga stavi ravno u moja usta i uli karamel unutra. Naravno. Izvoli. O, da. Čekaj, što se događa? O ne! Kure, pomozite mi! Wow, kakav prekrasan vatromet. Da, istina. Quentin, tako si smiješan. Pogledaj se. Molim, lajkujte. Djevojke, uvukle ste nas u izazov. Dakle, ja ću prva otvoriti svoj sef. Tako super! Dobio sam Snickers milkshake. Ali kako da ga pijem? Šališ se? Samo trebaš otvoriti poklopac. Kako se toga nisam sam sjetio? Mogu li pokušati? Nakloni se. Naravno. Ne? Ovo je moj šejk. Pa ću ga ja popiti. Osim toga, vrlo je ukusno. Tako ukusna stvar. Trebala bi Droga biti jej. zbog pohlepe. Sad ću vam pokazati nešto ukusno. Ako je koktel tako ukusan, onda neka se izlije po cijelom tvom licu. Što si učinio? Gotovo je. A to znači da sada nemam ništa za piti. Sad je To moj nije red fair. da otvorim Riba? Zašto netko ima koktel, a ja imam ribu? Tako odvratno i smrdljivo. Drži to podalje od nas. Požuri i pojedi ga prije nego što cijela soba počne smrdjeti. Ako povratim, tvoja je krivica. Kako? Kako odvratno. Hvala. Ne mogu pojesti cijelu ribu. Ali moraš. U redu. To je tako dobro. Wow! Početi će mi biti zlo samo od pogleda na to. Odvratno je. Zašto si napravio? Makni mi kanalizaciju sa mene. Čemu se smiješ? Bilo bi bolje da brzo otvoriš svoj sef. Slažem se. Vrijeme je. Je li to sve? Želiš Skittles bombone? Dakle, moraju biti vrlo ukusni. Obični bomboni. Andy? Čudno. Wow! Što se događa s tobom? Djevojke, mislim da imam Skittles maniju. Sanjam da se razbolim kad sam bila dijete. Super! Sada imam beskrajnu količinu slatkiša na sebi. Mogu li i ja probati? Naravno. Ukusno. Kate, želiš li jednu? Ne, to je odvratno. Cool! Ovo je stvarno jedina cool bolest. Kate, možeš li i ti probati? Uf, ne, kakva grozota. U redu. U drugom krugu ću otvoriti prvi sef. Kakvo iznenađenje. Nikada nisam imao toliko mnogo mini makove prije. Također, neobično, to su gumeni bomboni. Djevojke, jeste li ikad vidjele ovo? Ne. Jesu li uopće ukusni? Naravno. Jednostavno su nestvarno ukusni. Želim pojesti svaki komadić što prije. Oh, da, samo ih pogledaj. Da, samo ih poželiš progutati. Mislim da Kate ne bi smetalo da barem zagrizemo njen preostali popet. Ne znam. U redu. Mislim da neće. Pa, ne. Hoću ja. Ni ne pomišljaj na to. Dodirujem ga. Sve je moje. Dobro, dobro. Vidjet ću što imam.
Volio bi da to nisam saznao. Zašto me se... Boje se gore nego bilo tko drugi na svijetu. Kazni ih ovako. Ti? Skini mi ovaj užas, molim te. Zašto sam kažnjen na ovaj način? Upravo tako. Imam sjajnu ideju. Mali usisavač će spasiti djecu. Oh, hvala Bogu. Oh, ne. Jedan crv nije uklonjen. Oh, stvarno sam jedan propustio. Gdje? Koji? Točno iznad usne. To je u redu. Kate, pusti. Usisavač! Pjevanje je Prestanite se gotovo. ljubit! Moj posao! Kakav sam dobar čovjek! Wow! Okej, trebali biste vidjeti svoje usne. Sada izgledate kao žaba. I smijanje tuđim problemima Dobro, nije dobro. za ovo Da imat ćete. završim s ugrijavanjem. Što si učinio? Kakav užas? Odvratno? Makni ih. Da. Radije bih vidio što te čeka u sefu. Pa ću bacit pogled. Wow. Ovdje je neka vrsta napitka. Nadam se da će me učiniti najljepšom djevojkom na svijetu. Kakav čudan osjećaj. Oh, što mi se događa? Molim te, pomozi mi. Oh, tako sam mala. Povuć me gore? Molim te. Evo ga. Kakva slatkica. Samo želim maziti ovu bebu. Oh, wow. Sada sam najniža djevojka na zemlji. To ima svoje prednosti. Na primjer, sada je tata Kade običan kapelan. O, tako je slatka. Samo je želim dodirnuti. Kako? Poli, pogledaj što mi je učinila prstu. Gospodine Paper. Zadržala je za to. To je to. To je to. Kate, želiš li gledati kako mala djevojčica također bori crva, zar ne? Mislim da je to vrlo uzbudljivo. Ne brini. Hajde, hajde. Julie, ostavljamo te. Nadam se da će preživjeti. Da! Uzmi to! Uzmi to! Da! 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 Julie, najveći labud opet! Julie, čestitam! Bilo je vrlo cool. Djevojke, sve je to zahvaljujući vašoj podršci. Kakvo rasipanje mog vremena. O ne! Definitivno želim jesti sirovo meso. O, molim vas! Cure, žao mi je, ali ovo je previše. Evo tanjur za vas i bon apetit. Tako ste nepristojni. Ovo nije meso, već prava guma. Nemoguće je čak i odgristi ga. To je to. Će mi vremena. Dosta mi je. Nož i vilica trebali biti pomoć. Zato, pojedi to. Mislim da sam malo pretjerao. Sada mogu čak pojesti tanjur. U redu. Ljudi mogu... Smislio je ideju da me isprži s razlogom. Nerealno je jesti to sirovo. One Piece mi izaziva mučninu, dakle ja... Više neće stati. Julie, bolje da otvoriš svoj sef. U redu? Da vidimo. A ovdje me čarobni štapić čeka. Wow! Pitam se kakvu čaroliju može napraviti. I kako mogu saznati što taj štapić radi? Samo ga trebaš zavrtjeti. Možete me slobodno angažirati. Moja stvar koju sam naučio. Zamalo si me opekao. Pogledaj što si učinio. Previše se sramiš paliti tuđe stvari? To je sve što oni žele, ne ja? Oh. Čak je spremno povrijediti me. Stavimo to na stol prije nego svi izgorimo. Kate, vrijeme je da otvoriš sef. To je sigurno. Jedva čekam saznati što je unutra. Unutra je... I to je... Pokušajmo samo ovaj ukusni sladoled. Ruke k sebi. Imam samo jednu kantu i ionako nema puno sladoleda ovdje. Dakle, moje? Takva žlica očito nije prikladna za hranu. Trebam nešto veće. Sada idemo. Ništa nije bolje od sladoleda na vrući ljetni dan. Pogledajmo barem... Ne, vratite jezike u usta. Pohlepni.
Ona je... Da, znam kako je spasiti od potpune smrzotine. Štapić će pomoći. Pa hvala. Djevojke, hvala vam puno. Bez vas bi bio zauvijek smrznut. Ovako sam samo opečen. Stani! Ovo je odlična prilika za pripremu preostalog mesa. Umjesto sirovog fila, pojest ću ukusan kebab. Upravo sam uspio ogladnjeti. Kate, tvoj gorući šešir me spasio. Mljac. Super! Skuhao sam stvarno ukusno meso. I hvala ti, Kate. Vrijeme je da saznamo kakvo je ovo putovanje otpada mesa. Pa, Natalie je svima draga i ja nisam iznimka. Hej, pogledaj što si učinio. Nema problema, sada ću to popraviti. Boli. Prestani širiti poklopce. Neću to više raditi. Sada ću jesti samo ukusnu Nutellu. Chili, ne možeš ni sanjati o čokoladnom namazu. A meni je uspjelo probati ga. Kako su svi pohlepni. Ali zapravo, nisam dobio ni kap. Tako dobro. Djevojke, imam problem. Ruka mi je zapela u staklenci. Pomozi mi izvaditi. Zašto nećeš za prijatelja? Čak i ako smo jako pohlepni? Hajde, pomakni se. Još malo je ostalo. Konačno. Čak je ostalo nešto paste u tegli. Baš za nas. Hvala vam puno na pomoći. Mislila sam da ću morat ostaviti teglu u ruci. Ima još nešto. Hajde! Kate, na tebi je red da otvoriš sef. Ne miriše dobro. Ne. Unutra me čeka komad odvratnog i jako smrdljivog sira. Cure, ovo je iznad mojih snaga. Mislim da ćemo ti Julije i ja pomoći. Naravno, Zamalo sam povratila. Pomoći ćemo ti staviti sir u usta. Ta djevojka je jednostavno odvratna. Julije, što se nalazi u tvom sefu? Također sam vrlo zainteresiran da saznam. Napokon smo slobodni. Jesi li spreman? Tvoja prva nagrada bit će ovaj čokoladni slap. Da bi ga osvojio, moraš ga nacrtati. To je to što imaš. Gdje je moj sat? Evo ga. Imaš 1 minutu. Idemo. Zašto u ovoj paleti nema smeđe boje? A Mija je ima. Neće joj smetati ako je malo posudim. Stani! Ni ne pomišljaj na to. Pohlepno. Iako sam upravo dobio bolju ideju. Zašto imitirati čokoladu bojom ako možete koristiti pravi... čokolada? U redu. I mislim da je briljantno. Gotovo. Vratimo se na sjedalo. Što je to bilo? Očigledno ništa. Sad će moj crtež biti najbolji. Ali prvo, moraš probati čokoladu. Kako je ukusna. Tako dobra. Nema više čokolade. Možda je nešto ostalo? Nadam se da je to dovoljno. Ipak, nije puno. To je prilično dobro. Gledaj, Suzy, odakle joj ta boja? Ne znam. Ali znam da će moj crtež biti najbolji bez takve boje. Nešto nedostaje. Još uvijek moramo probati. Da, ispalo je nevjerojatno. Kakav sam ja dobar momak. Sada će čokoladna fontana definitivno biti moja. Čini se da Mija sanjari. Vrijeme je da joj uzmem njen lijepi crtež. Tada ću sigurno pobijediti. To je natjecanje. Djevojke, vaše vrijeme je isteklo. Vrijeme je za... Izbriši crteže. Što se dogodilo? Ko je ovo napravio mojem crtežu? Sam te nije sram. Pa, Phoebe, boju si prenijela vrlo dobro.
No, nažalost, ovaj posao ne izgleda kao čokoladna fontana. Suzy, meni se tvoj rad puno više sviđa, ali još uvijek nije to. Ali, Mijin je ispao sjajno. Pozivam te kod mene da kušaš čokoladu iz fontane. Ja Lisa ga je našla u mom. Spremna sam. Oh, napokon. Hvala ti to. Kako se to moglo dogoditi? Iako, koja je razlika? Čokolada? Pa, nije se pogoršalo od ovoga. Mija, sva si smeđa! Vau, kako su neobične ove boje. Zanimljive boje. Oduvijek sam želio pokušati crtati tubama. I uvijek sam željela... Pa, što si to učinio? Sada mi je cijeli obraz plav. Cure, ovdje sam. Jeste li spremne za novi krug? Ruke gore. Samo se šalim. I Treći, nagrada će ovaj vodeni pištolj. Ali vrijeme je kratko, pa požurite. Krenimo. Vrijeme počinje sada. Glavna stvar je sve raditi pažljivo. Dobro, prvo trebaš ocrtat boje, a sada možeš započeti sam proces crtanja. Ispada odlično. Super! Rođen sam da radim ovo. U redu, počet ću sa svjetlo-žutom bojom. Vau! Mislim da izgleda vrlo lijepo. Da vidimo. Nevjerojatno je. Dobro, sada plavi potezi. O, pogledaj kako su savršeni. Glavna stvar je ne štedjeti na boji. Što više boje, slika će biti svjetlija. Oh, pa, vrijeme je da počnemo. Idemo. Prilično je dobro. Dodajmo još malo tamo i ovdje. Mislim da sam došao do mrtve točke. Moramo nešto smisliti. Da, to izgleda grozno. Wow, Phoebin crtež je stvarno cool. Ne mogu si priuštiti da ona pobjedi, ali znam što učiniti. Phoebe, pogledaj tamo. To je leteći Huggy Wuggy. Ne možeš me zavarati s tim glupostima. Vrati to. Milost crtaš. Svejedno mi to više ne treba. Kako to možeš učiniti? Stani, tvoje vrijeme je isteklo. Vrijeme je da pokažeš svoje crteže. Phoebe, sviđa mi se tvoj rad. Ovo je dobro. Mija, mogla si bolje. Suzy, kakva je ovo noćna mora? Stvarno, ne želiš uopće osvojiti nagradu. Dakle, nemam izbora nego dat vodeni pištolj Phoebe. Wow. Jupi! Sada je moje. Cure, da sam na vašem mjestu, sakrila bih se daleko. U redu, sve što trebam je ratna boja. Pa, Šta ima? Što radiš? O ne, mislim da sam pretjerao. Jesi li spreman vidjeti novu cijenu? Novi iPhone. Pa, osjećaj je dobar. Cure, pripremite se jer vaše vrijeme istječe. Danas nemam sreće s cvijećem. Točno, ovdje nema prikladnog, ali neće mi ni trebati. Imam bolju ideju. Trebati ću samo jedan običan stacionarni nož. Gotovo. Ostaje samo zalijepiti ovaj karton na komad papira. I najbolji crtež je gotov. Vau! Tako lijepo! Ne napredujem ništa.
uopće. Suzy, kako si to uspjela? Zašto je tvoje tako lijepo? Ne znam. A zašto je tvoje tako grozno? Znam da je moj crtež baš nestvaran. Moram dodati završne detalje. Gotovo. I pobjeda je već u mom džepu. Izgleda baš savršeno. Pa, to je bilo savršeno. Bravo. Dobro, stanite i podignite svoje crteže. Phoebe, ovo je jako dobro. O, ali varanje uopće nije dobro. Diskvalificirani ste zbog kršenja pravila. Mia, što je ovo? Ovo je noćna mora. Wow, Suzy, iznenađuješ me. Imaš jako super iPhone. Ne može se razaznat razlika od sadašnjosti. To je cool. Wow, upravo sam sanjala o novom telefonu. Mia, ne diraj to, to je moje. Čudno, ali zašto ne radi? I što je to na mom prstu? Što? To je čokolada! Ovaj iPhone nije običan. To je čokolada. Oh, wow. To je još bolje. Kako ukusno. Wow, super. Hoćeš li dati svojim prijateljima da probaju? Naravno da ne. Pojest ću ga sama jer je preukusan. Tako dobro. Znam kako ću naučiti ovu pohlepnu djevojku pameti. Običan sušilo za kosu će nam pomoći. To je to. Imala si čokoladni iPhone. Nema čokoladnog iPhona. Ha? Oh ne, što se dogodilo? Zašto se ova prekrasna čokolada pretvorila u lokvu na stolu? Zar te nije sram? Samo si ljubomoran na mene. Konačno, barem ćemo pokušati. Zova iste boje. Čini se da je Quentin odlučio početi s bojanjem. Izgleda da mu dobro ide. Dobar posao, Quentin. Pa, nekako je zabavno to radit. Quentin, boja je dospjela na tvoje lice, ali nije izgubio šešir. Naprotiv, inspiriralo ga je da pokaže malo pobune. Što je s Mary? Da, ako slikaš lakom za nokte, onda ćeš u najboljem slučaju završiti u starosti. Očigledno, i Mary je to shvatila. Pa, ili ju je inspirirao Quentin, koji je već završio slikanje. Mary ima ne samo natjecateljski duh, već i neku ideju. Izgleda da je odlučila ukrasiti kuću mekom ružičastom tkaninom. Tako originalno i vrlo nježno. Kao da sam na oblaku. Hvala. To je... Čini se da je Quentin odlučio razrijediti plavu kapljicama bijele. Pogledaj to. Oh, on je dobio... Zanesene, ne sej. Ja sam nekak naslagala Mary Wednesday. Ne šali se sa srijedom. Quentine, spasi se. Strašna ruka te progoni. Srećom, uspio se sakriti na krovu. Dobar razlog za proslavu svog spasenja i završetak bojenja kuće postavljanjem zastave Multidue. Čini se da Quentin nije baš zadovoljan izgledom kuće, ali već je smislio nešto. Boja bijelo. Pitam se što će biti sljedeće. To je nogometna lopta. Vrlo originalno. Bravo, Quentin. Pitam se što Mary radi sa svojim diskovima. Sada ćemo saznati. Da, ona ga je ukrasila. Krov s njima izgleda vrlo neobično Marija. u stilu. Da, krov je prekrasan, ali vrlo sklizak. Ostalo je samo instalirati srce. Izgleda da je Quentin Odlučili također smo upravo... ukrasiti krov, ali smo odlučili to učiniti naljepnicama. Što je s drugim prozorom? Izgleda kao košara... Dok sam nedostajala... Nešto. Quentin već ima rješenje. Košarkaški obruč. I izgleda odlično. I tako sportski.
Ali mnogo je zabavnije igrat se s pravom loptom. Najbolje bacanje? Da, ne baš najbolje. Čini se da Wendy baš ne voli sport. Siguran sam da će Quentin sljedeći put 1000 puta razmisliti prije nego što to učini. Wednesday je također odlučila pobrinuti se za svoju kuću. Da, nije najsvjetlija boja, ali to je njen stil. I naravno, gdje bez rešetaka na prozorima, zar ne? Čini se da je stvar donijela mač. Pogledaj. Pitam se zašto joj treba. Da, samo Wednesday može imati tako ukrašen krov. Čini se da joj je pala na pamet još jedna ideja. Da, malo zastrašujuće oči neće naškoditi ovoj kući, zar ne? Pa, čini se da je izgled svih kuća spreman, a to znači da idemo dalje i da ćemo se pobrinuti za dvorište. Wednesday je odlučila početi s kuglom i ukrasom šišmiša. Pogledaj. Pa, na svoj način. Prekrasno je. Hej. Pa, kamo idemo bez toga, zar ne? Najbolji pomagač ikad. Mi smo bez planova, zar ne? Ali nisi mislio da će ona... Ostaviti to ovako? Zar ne? Ti? Naravno da ne. Gdje bi bez jezivih ukrasa u obliku očiju, zar ne? Dakle... Zašto joj trebaju lopata i kosti? Sadiš ih. Problem. Što? Vrlo zanimljivo. Zalijevali ih. Bojim se zamisliti što će biti sljedeće. Oh, dipiti dapiti du. Moje ruke su vani iz zemlje. Pa, nemamo poštanski sandučić u obliku lijesa, zar ne? Da, Wednesday definitivno ima stil. Jezivo, ali sa stilom. Quentin! Odlučio je ukrasiti dvorište hokejaškom I vijenac. Vrlo sportski. Samo će bojanje trave učiniti ovu kuću još sportskijom. Zar ne razumiješ? Sad ćeš vidjeti sam. Pogledaj, ovo je pravo nogometno označavanje. Čini se da Quentin misli da to nije dovoljno. Odlučio je postaviti kapiju. Dakle, potrebno je pokušati. Izvan njegovog novog dvorišta. Quentin, hajde, idi, gol! Bravo, Quentin, čestitam. Ups, spotaknuo se o nešto. Čini se da je mala kanta za smeće, ali s Quentinovom snalažljivošću lako se može pretvoriti u sjajan poštanski sandučić u obliku žabe. Pogledaj. A što je s Mary? Mary je odlučila početi s poštanskim sandučićem. Ali nije sve tako jednostavno. Ukrasit će ga i napraviti u obliku flaminga. Kako kreativno i lijepo. I kuda idemo bez mekih veza Hagi Wagija? Ružičasto srce umjesto plana je tako slatko. Sjajan dodatak će biti ružičasti ravni stup i ružičasta srca kao dekoracija. Možete postaviti deku na travnjak. Provedite vrijeme u njoj s užitkom. Stavite nekoliko jastuka i odmorite se. Jedino što je može odvratiti od ove savršenosti su Quentinovi treninzi. Ups, izgleda da će sukob susjeda izbiti. Pa, srijeda ne mari. Ona ima svoju vlastitu atmosferu. Praktično je kad imaš nešto što ti samo donosi koktele. Dakle, vrijeme je da dovršimo unutrašnjost kuće. Tamo ne možeš biti ni kreativniji. Pa, da vidimo što će srijeda donijeti. Naravno,
Odlučila je sve obojiti u tamnu crnu. Izgleda jezivo, baš prikladno za srijedu. Sada, malo dekora u obliku šišmiša. Kosti i pauči. Vidi, stvar također ima svoju kuću. Kako slatko. Mislim zastrašujuće. Wednesday je odlučila sljedeće raditi s namještajem. Stol napravljen od guma, ukrašen starom lampom, lubanjama i biljkama. I još jedan stol s antiknim svječnjakom. Pa, gdje bez atmosferske girlande, zar ne? Pogledaj to. I paučina. Gdje je pauk? Teško je zamisliti ovo mjesto bez kugle za proricanje sudbine. Ima zanimljiv način komuniciranja s rodbinom, zar ne? Da, pozdravi i od nas. Što je s Quentinom? I on je počeo s slikanjem. Pa, ovdje ne sumnjam da će biti svjetliji nego mjesto u srijedu. Sada je odlučio dodati naljepnice. Hvala. Kao i lijepiti Lego kocke na zid. Pogledaj to! Saznat ćemo što će on sljedeće učiniti. Veliki Lego čovjek? Tako kreativno i cool. Držač je od Lego kockica. Napravio je vješalicu od toga. Držači za punjenje slušalica. Ispalo je jako lijepo i vrlo kreativno. Ali što učiniti s ostatkom dijelova? Treba ih umetnuti u okvir s Lego figuricom. Tako je. Ovo je odličan način za pohranu. Quentin je također odlučio dodati malo Minecrafta i objesiti sjekire na zid. Quentin je također odlučio dodati malo Minecrafta i objesiti sjekire na zid i staviti dinamit u kut. Tako je. I automatske konzole za igranje omiljenog Minecrafta neće škoditi. Quentin, zar ne misliš da postaje malo mračno? Srećom, Quentin ima luster u obliku skateboarda. Izgleda baš nevjerojatno. Odlično će se uklopiti. Samo pogledaj ovo. Više svjetla i više kreativnosti ovdje. Pa, kako je Mary? Vrijeme je da i ona ukrasi kuću. Mary je počela bojanjem u ružičasto i to me zapravo ne iznenađuje. Očigledno je da je Mary izuzetno zadovoljna svojim poslom. Pa, naravno da je malo umorna. Ali što kažeš na malo glamuroznog dekora? Najglamurozniji dekor koji sam ikad vidjela. Pahuljasti tepih, prekrasno. Ali možeš ići dalje i napraviti mekano ogledalo. Takva kuća jednostavno ne može bez ormara. Toliko mi se sviđa, ali nešto nedostaje. Zanimljivo, što? Da, posteri s jednorogom bit će odlična dekoracija za zid. Gdje bez mini pečnice? Girlande će biti odličan završni dodatak. Wow. Vidi, Mary je već napravila kekse da proslavi završetak renovacije. Odlučila je imati čajanku sa svojim svinjicama vuginicama. Mislim da se neće previše uzrujati ako dobiju manje porcije. Sad ću se pobrinuti za tebe, dušo. Evo, počasti se. Tako slatko i tako ukusno. Pa svi su uredili svoju kuću i idemo dalje. Izgleda da je Mary odlučila napraviti kućicu za svog ljubimca. Pogledaj kakvu je igračku napravila.
Radi to sama. Sigurna sam da će Kitty biti jako sretna. Pa, ili jednorog. To će mu biti omiljena igračka. Ali to nije sve. Kamo možemo ići bez preklopnog šatora za sunce? Čini se da je Marija odlučila napraviti i prekrasan zastor. Vrlo lijepo. Maca će biti jako zadovoljna. Pogledaj samo ovo. Ah, udat se što? O, sad razumijem. To je štakor. Ali to nije samo štakor. To je Quentinov štakor. Pitam se kako će Quentin ukrasiti kuću svog ljubimca. Pa, gdje bez sportske opreme, zar ne, Quentin? Nisam siguran da će štakor trenirati udarce, ali to je u redu. Omiljene šalice? Lopte? Čini se da je Quentin zaboravio za koga uređuje kuću. Kotač, krevetić i oblik automobila. Ipak se sjeća da je to za njegovog štakora. Ali siguran sam da bi i Quentin, da je bio manji, rado živio u takvoj maloj kući. No, izgleda da je štakor također oduševljen. Pogotovo iz ovog autić krevetića. Pogledaj ovo, prijatelju. Možeš čak i voziti ovaj krevetić. Da, znam. Znam da ti se sviđa. I kako stvari stoje srijedom? Pa, razmisli jasno kad moji kuću ukrase. I srijeda počinje s portretom. Zatim stavi kadu, krevetić i nekoliko lakova. Kakva briga? Što još pristojna ruka treba? Vrijeme je da preuzmemo novu kućnu ruku. Izgleda da je ovaj krevet ostavio dojam na nju i krevetić je bio dovoljno mekan. Kako bi bilo s večernjim manikirom? Mary je odlučila izaći na svoj trijem navečer i gledati omiljene multidose sadržaje na projektoru. I kao što znate, zajedničko gledanje uvijek ujedinjuje i može pomiriti čak i takve susjede. Pa, dok naši junaci gledaju mnoštvo kanala, predlažemo da lajkate ovaj video, pretplatite se na kanal i pogledate nesretne trenutke sa snimanja. Vidimo se